Halo, selamat datang di New Irsyad Channel. Nah, ayeuna uing teh keur liburan nya caritana teh ka mana? Oke, tingali we nya pokona mah ayeuna mah si Ami teu milu, si Iting oge teu dibawa. Pokona mah urang ka mana nya? Ieu rada transit heula ieu teh nya, jadi encan nepi ka tempat tujuanna mah, tapi transit heula di dieu. Nah, ka mana? Ikutin Tong Hilap di subscribe, like, and comment. Tempatnya ieu geunaheun pisan aslina. Tapi dan can tujuanana sih di dieu mah rada adem keneh. Engke mah ka tujuan itu nama panas, pasti panas. Pokoknya ikutin ya kegiatan liburanku hari ini dan hari-hari berikutnya. Penasaran kamari ka mana? Geus bisa nebak meureunnya tah. Urang teh ayeuna tadi ka Pangandaran. Geunaheun si asli nama Pangandaran. Aya air mancur, aya ieu tulisan Pangandaran Beach nya ieu teh pas mimiti asup pisan ere ka pantai timur. Nah, ieu iya di tulisan itu bisa langsung ninggali ombak dan ombak. Sampuranya eta anu ngagara rantung lain teuing sigana mah nuker popoe meureunnya. Alah sih itu aya keretek. Aya keretek, aya isinya pokona mah jangan pisan terus ge pokona mah tingali kegiatan urang di dieu naon wae. Tonton Tong Hilap, tonton channel YouTube-nya New Irsyad. Tong Hilap di subscribe, like, and comment. Wing teh da meureunnya, wing teh memakai ieu teh. Wing memakai ieu teh nya lain so gaya atau panas, manya ka Pangandaran ari baju Bali. Kita ke tempat yang lainnya yang ada di Pangandaran ini ya. Dodo. Pada pisan. Lamun dibakar siga namanya mahi ting sa RW heun meureunna. Pada pisan laukna. Guys, saya pingin aja bangkong. Lain bangkong, ketang kuya. Harunya mau tiriseun gitu ieu. Gede angin ieu tiriseun meureun ieu. Ombak, ada ombak. Ada ombak. holiday carita namanya ieu teh urang teh holiday cenah ieu
Jadi Pangandaran sama Ngararasu ya, ini ngasuh anak-anak. Cuma ngirim kene. Hai. Punya ikutan hilang. Ada bawa satu lagi. Jadi ini teh ya sama mau di samping ngasuh ya, ngasuh barudak juga ya. Ini teh mau ngasuh ibu hamil yang nantinya kan kalau misalkan kedepannya mau nggak bisa ya, meren ya. Nanti pokoknya sebulan lagi merennya juga udah borojol gitu ya, jadi diajak mantai nggak lebih ngacai cenah merenan ya gitu. Kayak lah kakak. Like now lifeguard. Dan ini holidaynya sama Abah Entang Irsyad. Jadi kalau misalkan channelnya itu kan Nui Irsyad ya, jadi Irsyad itu diambil dari nama Abah Entang Irsyad. Entang Irsyad ya. Aku Irsyad. Jadi mau goyang. Ini sama adik aku yang cantik ini. Dede nggak goyang? Bawa ke goyang sekarang. Anaknya kalau goyang nanti tambah aura cantiknya keluar gitu jadi. Guys, ada nih. Jadi ini teh adalah suasana Pangandaran today ya. Rame Cin. Karena mungkin hari liburnya. Hari liburnya liburan gitu. Jadi masih kene rame we, walaupun ini teh udah mau masih weekday nya, baru mau weekend. Kala ini teh ya di Pangandaran, tapi baju ieu Bali. Sendalna naon? Sendal Bali. Oh, jogger, jogger mah Jogja meren. Bali lah, ini beli di Bali. Hai guys. Si Mama di mana? Hadir. Kita mau goyang tapi rada-rada tiris ya guys ya, karena sore menjelang maghrib ini teh ya, jadi asa haro rek goyangnya juga gini. Takut nanti malam mucicit ya, jadi enggak dulu. Mending ngacuang kita jauh-jauh atau kudu di Pangandaran. Wah, atunya emangnya. Iya, dapat ayo ah. Ayo orang goyang aja. Goyang. Malah enggak. Ini ada keluarga kakek. Jadi cari tanah teh ieu teh erek ningali sunrise nya. Tidak karena hari ini cuacanya angklung sekali, jadi si matahari nage Kayak abi atuh. Lain penting mah kita goyang aja ya di pantai. Aku jam segini ya harus makan cuanci lagi. Udah berenang lagi, mau melibak.
ya kan kalau air lautnya udah asinnya dari sananya teh. Terus kalau misalkan saya ancur ke sana ya bisa jadi ikan asin der ku Hotman Paris disieun ya. Juga motor gedenya ada halma gede menel. Kita mau snorkeling dulu ya guys. Nya gitu lah pokoknya nama juga yang mejer we. Snorkeling dulu ya. Mau pada kemana guys? Bilang kayak aku ngerakin ya.
daerah geus basut. Atuh da mulanya jauh banget. Ih, si Daru saya di dieu. Terus jagana turun. Takut, tak buru. Terus namanya bisa ngambang gitu. Oh, gitu. Hah? Ngambang mah. Mateng mata yo. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you mine and my dreams. I would like to go with you into the stream. Please don't deny your love makes me feel alive. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try and to change it. I wanna be loved by you. Loved by you. Loved by you. Ini Deka dia tong ieu ngadeukeutan kapal bisi ieu. Kita mabok guys. Jadi pada lagi gitu ya, kita teh mau 3 jam. Sejam juga enggak ya, udah pada mabok. Ini lihat udah ngalempreh kayak gini. Mabok. Dek gimana, Dek? Capek ya?